Asal lupa kacau, sampai. Nah, YouTuber satu asal lupa kacau, sampai. Audience tu mana jaga tak? Audience tu Sabriel ho, jaga tak? Alali dulu pertama alali dan tanda mana podi, baru kita alali. Ada benda kita se. Alali stick cutting se. Sekarang mana kita alali brosli jet kadi alam brosli le lagi. Alali zon ya kita cutting le jadi kali alali cutting zon improve. Lah ningkan tiap lagu alali kita di lock le. Stick cutting basically dari tu macam tu mixi kata ni. Dasar kita lalu jadi tu betul. Audience tu kali macam mana? Alali sistem berarti kemudian alali sistem berarti ni. Alali dan alali apa yang kita dapat itu. Jadi itu berarti alali apa sistem berarti ni. Alali apa nak? Alali apa? Take away the lang ini tu orang. Busing terang alali dah take benda cepat lagi jo. Busing terang alali dah take benda alali cepat lagi. Ini ningkan ini kacau ke alali, ningkan ini kata lalu ke alali ni kata tadi. Busing terang lapu, hari ni sudah ada alali ni. Alali dah stick cutting je.